Kwa Kenya weka jinsi jisiko bunakoretwa sore na Kisi FM. Safi kabisa msikilizaji, jide kameronge toto na isano na mocha jarukine sana ya moya bono mambe jinsa ni chia Afrika ya mocha inka yumo gusiki Kisi FM birangoto nyorane bimerongo kianda na nyeni mtane ya moa semi tandao yonsi ya social media tobuati na Kisi FM 94.1 ngo kwa nere page ni grupu ya Kisi FM aso mtandao Facebook nsebeli ya X at Kisi FM at Kisi_FM nsebeli ya Instagram na TikTok na wato buati na Kisi FM tole live aso mtandao Facebook na YouTube moja kwa moja unaweza ukatufuatilia vizuri kabisa msikilizaji. Kirege kosi kimoro Review-Mominchori mitwerobe ili tuko ange tuko tisti na imara kama simba ndiko kumanyalia muri kirena kwa guchingura mona sama gazeti ili tukulia rero litukulia Furahi Day itariki 24 ya mochi mutinyo 8 aso mwaka yo 2026 tukoiroka Eigoso Furahi Day nchebu na botambe ngoro kwa MC Dudus na inche buna botambo mwanchomo tegerali igonkoro kwa Ronald Mayaka Brigadier. Habari ya asubuhi bwana. Njema sana, Mungu wetu anasaidia bwana. Finally it is a Furahi Day. Imefika Eigoso Furahi Day. Oyo koigoza igaigosa kilo yo koigosa igaigoswe ijuu yako kweli kabisa bwana. Yasa enomu ya bro. Chinga kichonsi. Ne chinga kichonsi. Ere nomu ya. Ere nomu ruakale. Na ende nomu chakale. Ere alfa. Na omega. Ngencho ya yomo chakano. Na ndo mwelio. Walingi. Na ale bono. Na inde naveo. Kale na kale. Wanchani wae nubu kumia. Iko bochiete igoro kiandage ikomi. Utanyali kutambuka. Bochiete nse. Tu kunyara kwa sensera. Na ende nobu gale. Tu uonjo kanana. Egina kiekene. Ekiagala nobu wanchani wogo kumia. Maisa ye. Netaya ingana liaye na machale moyo lieta liaye ne limo igakuru kwa Nyasaye tigatika leko ba Nyasaye kweli kabisa bwana. Nilipewa madeni hapa kidogo, acha nilipe kwa haraka sana, haraka upesi nalenga jinsi mo tinya bora bali tukuligoro ndio nkanyoro mungona kitu kurukunga Fred kurungo koro na Vivian yoye agante bimbali ko bambate gerera Vincent Onduso na Lidi oye kurunyanzaga Albert Ochiwangi aka Kaspul kuruge kora Dennis Okioga kurunya bworo bana Rafael kururaganga agante binko amaiga mange sana. Asante nimekubali baba ya kijana mzito Rumba Kevin wega kwa ntengo motegera naro tuanjete sana kurukunga Lilian Unyancha ndio kurumongo lizibo gichora Nyamira bwana sana tusikiliza sana kazi ipo. Phyllis Bonaya kurusema jichenya nchwa agatebanga say hi to Brigadier. Nashukuru sana our motivational speaker. Thank you. Ndivyo anavyosema. Wajua ni vizuri kuweka vile ilivyo ama na vile inafaa pia kweli. Wasipingi. No, inakubalika. Sasa upige ukweli kwa nini bwana? Uwezani. Pinga uongo. Uongo na usiupatie nafasi. Na ukataliwe kwa umbali. Bana. Na kuna Mungu anaro kwa Peter Njoro. Peter Njoro gakuru chinsemo chia Nyamagesa, lile kini Nyamagesa Moinu. Mungu ano yo tuwasomete nere some time back, lakini alingibusi yake yane ikajeta karuara bwani stroke kamwaka urabelire gesero for some time Paul, lakini igento nakumeti bwana igagontebinga igagutubwatia every morning akantebinga kuranche ongero Mungu ano kwa Ronald Mayaka Brigadier ama iga mange salamu nimekubali. Some of the things you speak here we come over semelio konene. Gera iwa iko na motivational speaker. Sure. So when you motivate somebody bako itabanga gi I'm motivated
you equally feel good as a motivational speaker. Correct. Yada igero muntu kwa motivational speaker. Ngeke feedback. Gata na ile inaleti. Asante. So Mungu kwa Peter Nchono anatusikiza. Asante sana ndugu yangu, na Mungu atatenda. Mungu atatenda. Usiwe na wasiwasi, muamini siku zote na muombe Bwana. Ucharu mugaru kuri kisemo chie marube wasialia akote wanatufuatilia sana. Mimi nimemaliza zangu. Hata mimi pia nimemaliza zangu. Sasa itabidi tumezama. Ndio, moja kwa moja. One time. Asante sana. Abaya. Asante sana Mwajumbo Tegeri, karibu sana tukumanyelia mulikirana kwa uchinguru mwanasa magazeti tukulia lero nche buna butambe kwa kwa mbode gazeti ya Taifa Leo yegere itariki 24 ya mwezi mutinyo 8 asomweko yo 2026 ego sofurahi day. Na kama ada ilivyo ada, na ada ya mja unena muungwana ni kitendo. Gazeti kwa nene ya The Daily Nation itariki 24 ya mwezi mutinyi okoro kwanga ogatano na gatatu umwako 2026 lituko ya Ijumaa. Ego Friday. Hiyo moja kwa moja. Bwana, kwa heshima na utaratibu wa aina yake tupatie headline. Marked man. Marked man. Nani huyo? Ebichera igere bicha yomonene w'abanyanyimba iga Kenya. Igongo kwanira Douglas Kanja, Inspector General of Police. Yes. IG. Yes. Asomukano yora ire kurwa sepeji ya kane bakaze ya gatano na gatatu muino. Ndio. Igeko erese bintu byuko kumye bibya ire abantu kuboli nganga yo monene w'abanyanyimba including myself na aboli ga juice. Opposition igo bagotebanga Douglas Kanja gabwene tetigiye meremo kubwatekana no gutanyara go kanyamaberera yejiburaburu cyabere kikone kigwa sensemo awo nege ndego rukunga wunism gutumeke achi won kubwatekana n'iki nkwane cyo cyebara yabwense mikomerere serikali igoga ingirwe merimo gusega araire olengana iki nkwana cyabo gaingire. Asante. Na activists, all right, chigroup jire activism chigo push for the same thing. Ndio. And then nkoleta balega igoro yoko burukana kubwa koene kirigati iyo botreneliwe abisiaye nabo igone kyombekere rukunga police commission. Kenya National Police Commission. Ndio. Igoro yobo treneliwe bintu gete kurumba nankwara abete sometime. Hengu sana noja abete sana. Yeah, you remember that? I remember. No eno kuliko banyanyimba balikiri bukomi bado kulikuwa na shida pale. Plus n'abanyanyimba mbale bagukwandika kubwatira ni bunogo turubaniyo molemba asichinsemo awo. Ndio. Ebintu ebi byonsi nga yali Douglas Kanja taliko kwana tararoka anyway including igoro. If you followed proceedings to National Assembly it's igoro. Mba kwane taba jumbe gali bakagikilisana ibintu byane kiwa sinsemo cyo mabe. Yes. Bakachika, I think next week on Tuesday yomo waziri wobolendia chagenda se National Assembly ko irana lya maboli kubwatagana nebikora byo. Agyagurugwa. Gipchuma muko. No muri kibotambe agyagurugwa uzali. Dr. Raymond Omoro. Wana nkuboli Inspector General of Police. Yes. Muske Douglas Kanja. Asama sikania manentara agenda somo waziri wobolendi waime na anybody kiagera. Douglas Kanja is a trained officer. Yes. Kipchumba Murkomen is not trained. Correct. Yeye ni waziri. Unaona? Lakini ngo ikaransara samangana National Security Council. Yes. Na hata kukonera umu wabisori trained okuru Douglas Kanja. Ekera kuligirira no NHTV meyense ya Kenya na gusoma magazeti buna ya togosoma higa na korora ebintu bigenderete gukorekana in this country. Abarayi bukwamerera serikali batebanga gunsi bagokora ebintu byabo in the presence of police. Ingi kegocha sebirengere bya Douglas Kanja ogwaka no mushara ba Kenya bagwaka ne tax. Obwate mandate yoko ene kianga burendi ko ene kibore mese. Obwate all the apparatus. Ingi kegocha sobongo bwayere buno muntu ole moyo umunyanyimbo ole trained ocholire nyasaka mwali bagali go serve the Kenyans. Oikaras the watched news. Yes. Okorenchera ba Kenya bago itwa abandi basirire mangimabo na kadarika. Bono mugano tiambata ni mugano timeti usora lete headline kwa sore go se ewe kaine. Ekiagere ndi kwa buri natakanki bwatanie. Kibwatarani. Igonke natakanki bwatani no mugano ra se page ya karenga. Bwatani kaine. Se page ya kane. Ndio. Asa go tebanga like come before him. Yes. Kanja in trouble 2 years into office.
Naro Kabeiro mu Inspector General kurukunga Jafeth Koome. Yes, I remember that guy. Pressure nere ya inikirisa tiri mpaka maandamano agency yakoba paka karizaini agakira pinto ara kumwe gwesa achite gochi. Agatebe masakara inaye kubungo kyo bisiye. Achire gochi. Tigakanye kine familia ya Koranje. Kiagera onyimiro nakwe yambaya. Emirimo go yago engeire. Inkyogo koraga gi. So kigakenda se obisiye because I didn't treat resignation yeli bunegento kiabete bosaigo. Because Jafeth Koome was an experienced I don't think security person. I don't think it was not your Kobo Inspector General of Police if you are not trained. Onye turabase. No, I don't think. That is why Inspector General of Police, unlike the Minister for Interior, okomora in uniform most of the time. You see? Kazi ipo sana. Mugano yo nawo tebinge megane yege muri kera siji page kwetani inyerera se gazeti ya The Daily Nation. As a headline gazeti ya Taifa Leo, Gachagua alenga ngome ya Ruto. Gachagua alenga ngome ya Ruto. Rigathi Gachagua nomo deputy president y'umukuru uyo beta impeached na onyaka agendete gupinga impeachment yaye mbaka bono boyigo garumurayi wikemagia Democracy for Citizens Party. Litukuria rero igabangete guchigokora etaro yaye guchichinsemo chia Imurwa Dikir. Ase obochori oboke bwakorwa ekema kia UDA gikaira usige igikaimuka no bubui after lakini esigikania nkongo ya negative saa yo UDA kanyirolia watugethaligia sana. That was a narrow escape. Yes, it was a very stiff competition. And umurwanelio DCP ro chako chakonyora chikura 12,000 kuwa sagro kugemurwa Dikir. Ndio. Party leader ye kiamekya tata jetio roneli tukelimo kwa mugoro campaign. Hakwenda. Bono gata gete kogenda kubahakira mbuya mono. Ero litukolera as we speaking. Yes. No arochi. Na ende naro igawakane tebono tari kuchiko samoni yali anyora ya NCIC atari kuchio. Litinda nyanyora buyangi kunkia kwanete. Igo murekereza bali yarero sana. So lero no arochi. No madena ati achora magana gete bwango igoro yo gukugwa Joana ngeno kabere MP Imurwa Dikir. Joana ngeno tene ndege ya mwiti. Na kwana bone ebinte bikongo sana igoro yendege elia. Na ndonyo muntu nale nako kaneti atata yetiko treat casually Rigathi Gachagua asikeni yosi ya gukwana. No bunare kororeka ritanga ni tali bale bono Igotu abeta bakukura boja. Actually na ndiko somige ngwe na ndiko somige nteke mu bwango tobu mwango go judge umuntu buna kwamorora igere buyora mwachingaki orenga nkiale ebokora bono oroboti onora sepechi ya kabiri gazeti ya Taifa Leo oniga igarora sepechi ya 5 na 3. Yes, bono bagotebanga Rigathi Gachagua igaruji chinseme chiche Imurwa Dikir naende gwakera abamenyi benseme yo mbuyamo naso ko koboko kema kia DCP nabo igo commenta abafuasi bande na kugiakireko ko kema kia ya DCP. Roboti orono rwere kabisa sepechi ya kabiri at the same time asepechi ya kabiri ni bwato roboti ngakibono umubunge bwe constituency ya Kiharu Ndindi Nyoro. Bono finally nera kwanire one term. Pia ameungana na upinzani otebirenga onye ninje Ndindi Nyoro ndachoru na upinzani kuirukia bandera. I'm confident na mshinda William Ruto, the current president. Ebintu naro chesa matanga tuwale ngenya bworoba so bo Joshua Makoli nyarenchi. Yes. Okoli chikura bana siasa bakamanya gocho. Naro chebi chageta so bwange. Ndio. Ndaje gukwanira ka kirotora twale time mwinga. Omubunge okitutu jache north no alenge. Jafeth Nyakundi no alenge. Na alenge. Yes. Mubunge okitutu jache south no alenge nande barenge bakara next. Mbagina ndeteka kya. No barenge goro. Omae de north na south ye. Muziko mbaki majogu no alenge. Ego ya beka basai ubede kitu Vincent Kamusino alege oyo West Mugirango actually garo mocherema ni wiki ama ya Jubilee pamoja na baraya bange sana barengo kitutu jaje north na kitutu jaje south igibigete ba murabe chinguru na baba akora demana no ni jukua Mungu analiko machoka ko ku Olympic yakoro kwa Zakari Onduso Nyamatari alenge na barayi banda bange
wakili naro kurukunga Cliff-Ombeta mumanye nana Cliff-Ombeta katene no haribo nchalia no musani sana bako wana dance numari amangana criminology nanya mayede sana Cliff-Ombeta a good criminal lawyers anaelewa sana yale maswala bono so enanyo retenga ki bono genda kemo na obusagiti kero mwanasiasa buna gocha simu kutano ndi boss na bwataka gurupu kaya mobilized kibona kinache tekonyora kego kama out clear aye kuikutwaraga abantu gite na baba 10 bagwaga chiko kwa uliko bone gento batari gocha bainyora ko batebi mapema ndio musiyarekanirane musiyarekanirane abako baka umuntu you see it does not look organic ngeke rokwa uriba ge kona boindo no wagero chiko bikorwa ngakitu kabanyega kwaroberia tabajuate muko kwa sababu ndiye bosio akiri arere morogo ya bajibuate kiagera na bomora akore gitunge make sense ngekorokia baise guciarekana abo wit oya wokorukunyi no yo lakini limu kama nabuke kauti ya kisi hapo ulitika ki one time moskepo simbaradi akina onde bosia wakwandire gose kwanta gose tuta maegaria wakiru boni nche maje buru mugaba na kuruwaga wakiru ba lakini haki to de cosa baje tige como mobilize abantu asama ngana ya matanga. I mean, I'll say that without a blink in my eye. Abantu bakwerere kindly to buy that respect. Umuske Steve Arika kwani tegento geta samatanga ye sister yae ekero akabura burugete kama jiti kwa ene kigura kiria babasta bagatene na baka neutralize. Yeah. Ikate wetenga onye kokogenda matanga y'omuntu ukigosalia. Liro limbuye no ganya nayo gwerwe oganye bacho. Oburugo na oburugo bona sekero bwagobwata matanga bono. Oburugo kabisa. Inakuwa ni kazi ngumu sana matanga abatakira toerera. Kibuna lero twakwanega seje on Friday nalia matanga goja. Amange sana. Please. Bwana sepeche ya kabiri gazeti ya Taifa Leo watu roboti ngakibono muswada utagete guchikorosi gwakyo cyakire gusiswa elindora oyura chikurwa egesusule getindi sana gochia se kinyagitali chinde chiensi asa matanga yeza alivaje yasa betuko saba kulikwaye na alenge lakini ayi tuliva agasaba basabalia egaga agi kwa kora ndo bago se kama saba gadi elimo yete do muri likondo kagusaba akiyoko urobodo bya bitu za Yesu Kristo yichakuro kukwali lidali Yesu ibe agweta itime opadra mucho como le digo ahora de ahora hiki rasi ngwende kucho kukana muntu ne wezi ko bara odi ko sabamba tanga tiko mu basta sabe basta mbaro echiza chikisa okay kagi asamba sikadia mane muntu tari ko choru ko saba lakini we understand siasa ngendo yes borongi okwaleza limaje sabe so wabo idie mecho menyogire yo singa gakiti anza boko saba kuoka ngabona se tiko kala masaba uri ko muntu manya no mochoko tikobe tiko mochoko ya masaba yago ko igena buchi ko murali konda te baka kimo nenya sawo yo kongurali konda to mochoko kete nuru ko bwento ko basi that is why kidogo ko majiwanja enchira catholic yako kole bintu byabo they very organized kuma jini wacha strictness yabona ndio some extent no fata gachire onye tuigiti gukware bintu byabo wata gete gukwana onye tuigiti ko gwakabaga fata gachire juu yako no protest mu kichibana kene ngiyora kole bono tata tegerera ngo tebyo muganura sepe kandi ndi ngoro muganura nga umuganura nga igoro yo muswada yuraje orachio obere proposed oraje koroisigwa nindo jega umuseneto Mochore Beatrice Ogola gatebere ngari chikondi tagere guchikorosiguri yali konya sana gokeya ebisa byo basubati bibwateraneti bakoba mistreated na okwira yoro konge kwa kurwa sabanyagitali igento gekwira manya basubati abagosire magima be namba nera brigadier nene sana yogo kumia ngamanya abasubati goitane gatiye chiri busano nemo go bagosire magima abokero mwaka in this country asengencho ya utepetefu abanyagitali okwira yoro yani okonyora bora yoro musiza kali TikTok muntu kakubina omuntu ole maegali akona yani muntu akuteke na maegara lakini hakuna haja anyway kora ete gesusuri getini gichikuru buja sabanyagitali bali baratoke bakwira yora semireme bine kinyagitali kiria kira bwatere ni wasomonyo gironga unoyo my friend bono iga omonene bwa bakolimirema ya serikali gakoro kunga Felix Koskei ndio
igalikire ememo gochia saba teneribeki department au chia serikali kurwa abisi gosoka gochia saba Kenya koeresa Kenya igoro yembere memi ye president yegendete gokora gochia serikali oyo kabeiro mo MCA bwe gwodie ya Kiogoro ukagike iri umugabana bwe county ya Kisii Mosque Paul Simbarati agutimuka nachetaga onchoka gasoe kambi ya Arati bono agatebi gavana tari ayo mubegaki n'abantu tabwati bakwerese mirimo gwakorire bono nje ndike ngeresa abantu mirimo gwakorire mboliga erasima abantu baereswe ebintu nya bikorire umusongo inche tindi musongo na gesongo tindi godina kimono nabo ngo stand corrected igate betenga actions talks louder than words nkigende community gase ebikora abigokwana mono wetania mangana yo monwa engakiri ya COVID-19 yes waziri wobo chenu gale kwa Mutai Kawe muliki butambazi gwizale yo Masi Mwangangi yo tenerete umusio shabono Masi Mwangangi alingo mu cabinet administrative secretary onde Susan Muchacho lenge PS Susan Muchacho yes nero lenge PS correct ntuba bwate baka Patrick Amoth director general yes health nkwaroje coordination ya lengo a lot of coordination nkuboli kwa lenge ngomo waziri wobo chenu ningo na kyo koboli tata ekiagre bintako eresa they are clear Sure, kiri mwana wake directions chire clear. Ngakimo waziri ya lenge by that time. Okay, wata koreta. Yani ebikorwa okokora. Igobi bikuyoroki bwangu. Yes. Tairasima ojikweresa. Nonyana bole na president ya complain ngaki. Okay, fine. Yese ko banga ki na rose ligwa maje bake tap na ere gwa Italia motontera. Ninga neti naende ebarase be kungeresu ngetapi yabikirwa. I will see it. Ositoko kwa na ibunu mwananchi. Ibunu mwananchi you speak. In fact inje da kwa na banga kakimira ndeli weba onye bege tanga kono. Twanyari ko. Ogo sabaro li kodo akembiya mora bwe. Otebenga kimbiya mora mawe yorose tia soke. Moga no ibuna nanyo kwa na gora sepeji ya gatano. Na ora sepeji ya gatete gazeti ya Taifa Leo. Siaba gere serikali iko. Egere setelibuya serikali bono yatebire ngafasa 500 bono igaba ngokuchunguza bali igoro yo chibora buruchi ya negative ase account ya Omabay litikulia Jumapili aroje igo what is coming out clearly ekeroro che police ekuba tokoro boti almost 5 days after the incidents igo it means ndo what a challenge na NIS because NIS igewente ko detect igento buneke getara happen mapema baru information which asaba nyimbo nga tuwaibule igento ngireke bangire kireka na bono banga counter attack mechanisms useba ndaba buwatu mapema. So what does this show us? Abasaba bagokora bikorwa ebi kiabaire 500 bali kolenga no robot yo gazeti ya Taifa Leo. Yes. Na barayi bali bako ba facilitate ngoko ngora mochi ni mochi abarayi ababwangake ikegera na barayi ikyana barayi bamaite nkibwenteke korekana correct naenda abandi babo na barosia machiko ngate na barosia machiko bamanye tenki katiba yaito ya Kenya gukwana naze ya Uganda go Tanzania neza bali twayirire ko nyoro musore tubwate katiba egotora kabisa eyiyi mwananchi uyabwati akamwagere kura exactly. We have a big problem in this. Masikitiko makubwa roboti runokuwa na ndugu yane gorora sepechi ya kane gazeti ya Taifa Leo lakini ya sepechi ya gatatu liboto roboti ganga kibono waziri wobolemia iga Kenya Moroke Mutahi Kawe atabire ngense ya Kenya bono igona ende erache coinbot chigunia chimilioni 25 jijibando goja Kenya aiga elinde go tangenja rateto ita ikigera no tribute ya oroche umurakera no akabwana ndagira teyo mona icherio yomo muigosi ase page ya inkobira kamera se aseti akiri gaye twara ritu yo mona icherio muigosi ngazale lakini agutumeke a dating app yes igete ige kurukunga Tinder ne murekera igase gazeta swaira yo kwa yes komerana n'abazubati ase uburaisi
a dating app nigento gete o sign up kwa beka information yao roba kebicha pake miaka yao watebanga nole willing komero monto wa describe ali we miaka gete okorwa asegete orega naiga bone gente app ye gokora era sesi bikosa se laptop no ko baumira ni karo yanyorero monto match the descriptions tiao mwange yagukwana korwabo ka information gake kara lead to your availability nkaro okurwabo karo mwange gukwana gate igoro yaino. Okay. Yeah, people have found themselves in serious problems whether social dating sites manage abantu bali kya tulishuo yo gukwanira ko sebije yabegete ne ya in real life nago dadi mungwana gete kisia ba kwaneta so mutandao mo sai wechinguru kaka bakakwana so mutandao no munyaroko yomo lakini bonsi no balenge Kenya bakabaumira ne busonga mungoro lya katena somo bogani ensemo arango yogo etani ngakona kwa kesimi ekararo lirwa ale kwa kesimi akaene kinere akabena na jimba gagagenda agutuma abantu kweli akwirega na kujibori ikongete yolirwe akimudura rujira bungo ikera abantu bagweta bimugitie mesige bagwerega na kweli mbure igete kurugo agwenda india utaruetera bagutuma lakini kiora kore before ekero momero no monto online gakitigandira aiga before you start investing anything called a feeling kara ini system on physical meeting agiasa maskania manene. Yes. Abantu balia batano na babere bakwase umubasokano bwendege chinsemo chiri chia ololokwe me Samburu bono bamanyekanire igo barenge aba America batano mo Ecuador oyomo nabo igo mo Kenya yomo yole kogendia endege icho. Bwana oroboti rugwate bigoro yabasaye 500 abwegote baba kanetu elindego chia gwata chiburaburu gose chia chiburaburu ime county ya Homa Bay na orora sepechi ya kane. Bana galero binga Friday binto mulikira binge my brother ni makala tu ndiyo na wego katika gazeti gani mulikira tambangana igoro y'abasubati bali bakire out of their way gokore bintu geterinde kwegendereria sobogima ekina ki pull out ya DN2 ya Friday yego cha yarigere limono kweli kabisa asa makara ali akurukunga The Voice wana se musubati yo moga igabwana cyage to ubutugi bw'ecyombe bono igago supply amabere sana bakujire kumulikiruga igalitsko lya rero ase pull out ya the DN2 ukwana cyombe kwanginyuri bwana cyombe gisambire gusenge simamwe nabuge tutu bwa masaba na inde kwanira abasubati ngaki ebe SST nabego cha gwetera so kwebukira wa na kwana basenge nchumugano oyo gotagete tia basubati gase bagoteba in fact yo yagoteba ngaki I could be looking dirty isika lakini esaro ya neteli mchafu mbwa tebes na bonde bukire isika igango somba kohera jinsi yaga elinde chikine jiombe chiane chiragire ndusia mato amabere lakini mpesa ya ne balance mbuyere sisemi kitu mbuyo mwame sikora kini e wallet te mwama bando bego mu wallet squeeze e balance ya mpesa te mwama bosa no ane account ya yebenki yes mwenye nyimbo ulio siretibu mabwa ya Homa Bay yalia was due for promotion yes akoro kwa Jim Richardson nonkundi igale kogendi gali gakuligena igendo kirete bakabanya nyimbo balengo bakanyora chinkoma iga bale kurwa sigeta seni kebanya nyimbo ya Chemilil Mohoroni imeye county ya Kisumu pole sana bana naliko nyachire atagete kuba promoted gochia sobo koblo igale ngomo constable bana poleni sana ya igando che oyo kwa meliense oyo somurai wense mili kwa meliense serikali mienze ya Zambia Muroke Brian Mundimbile bono gara chikwa melio bubui bwa umurai wense yo omanyekano na hichi lema tebirenga obokoleka numbu abeto sana sijui kama na lolote kwa upande wa sport bana leo timu ya Arsenal watashuka dimbani dhidi ya Coventry
Coventry ngochaka bali ekiminono gya English Premier League ngochaka kirere rasmi egere timu ya Friday timu ya Arsenal ngo yalega ni bale Coventry mbona yali yarwete ndi naliribu nengani inse yarwete gotira ire chikuru nsenjanje tegosalia nchire chiatiri mbogeda woro korugoro isa korachi kagenda nchia chietense ande nchire chiatire tigoro bono Arsenal itafungua mechi yao dhidi ya Coventry ikiwa ni EPL. Arsenal kiwa tabasa ke Swahili defending champions. Wale ni mabingwa watetezi. Arsenal wanapenda wakiitwa hivyo Si eti wanapenda wakiitwa hivyo. Unapenda. Nimesema wewe unapenda. They are the defending champions. Si unapenda wakiitwa hivyo. No, they are the defending champions. Lakini sasa si unapenda wakiitwa hivyo? No. Ikiara ile ikwali na bekuru kwase final njengo monte title elia. Okay, mabingwa watetezi lakini ngoja naba kiafunga inkomoroke title yako ndagali ayo moralia surrounding yena taketemba yakarega no moralinde kai yako bajero yo korangiri erega yako bajero era bokomanya tali maraika ro ndetro bajado je erega ta kiti ya identify title ya udire ro ndetro bajado ni chango tiyo mugano behind the da manyango mujano ino to gate na muteti silently yebo ta uji okoroka ndetro bajado ke to ndetre bokokuba kaboda waete karara analyze the situation otararangilio no mo pastor ka pastor lakini utamoro kiti pastor kia to ngara dayo ngara mo pastor yakuberekera umuntu in short genda mukwani silently pastor ka kuro chabu pastor mbio na goro mo pastor one on one lakini hata mo pastor no mroje kona bade omoradia ade pastor no manya na kiyo nya introduce ya se forum we igona bakungainireria taringa bakungainireria no mate konya na kiyo introduce ri by the way, do you know there is a forum you can't introduce yourself ngane journalist yako tebenga njengo rukorona mayaka oikaranza but for your own wood iri abantu bagotegerere ga munonde bwese lakini umuntu ara wa identify giatharia ai whatever na bwa bungu addressing aki tigakora ara agitolivo lakini ngoteba ninde botinda akana lakini tigakora ara ngagananira kora nkwanira ayo ngaki ayo mwalimu oranya konya na ateiri abantu ganga tindikende linde to negotiate n'abantu aba bakomanyanga no mwalimu nde disconnection inkobe yani ukwara asugo ikirana n'abantu. That's why I'm telling you kara analyze the situation bitoko kya biru murai. Yes ezigize gira morayo kana nachi bwate kuvuko baise ko baja uwa ya mkosongunde ngosenga sa muzo I am telling you tinda bwena ojo bwena that's why I don't know what I'm afraid Kaptulu Asotik oja iwo ngombe tingetu bete gadi getu jiaze boga patatue tinge to boga ngo yeyure patatue tinge ke kama garo yeito telegike modali de rejera sali patatue yale ko ngijo di sara kuruzi dani patagali de ranjera ga sali tegabidi ga kare chifea tabage moralia kayo moralinga iki kila kwali kaya biore kwanza kwenye jademire kana bro tujibwati ngai kwaira ngoje gosti moshi wageta ngai kwaira na ade kuchikara to koje kuikira jagete ikira kake bole murali bwato bajana urumanga uja ai kwaira ziwe monge ndo tare kuligeria to nise makulikira chikadi baligetiria ta baigolika bota kombero asa konyora au kubwato keralioka wasuka bosio yoro magogo yakote duyada tuingie Kaptulu Asotik. Kaptulu Asotik omongwana yo momo sacha na anyomete na bwata bana na ende no murugyo lakini bona ngokorare mirimo asarare kurwa Kaptulwa igakora cha either during weekends usana barache once in a month. Yes kago cha boya wana omongwana oyo ohonchoire omorugyoye obeire ede scholar matobo kwa munyomire igata kire kobe boda lakini bona mokayo onjokiro obeire ede scholar
eskola go minetinga ki iho minetinga toro chabana ba de eskuru ningo iwete bangani ubo de eskola omukungu oyo nakia bere bono yo igako babuoye igasanyomire ekero musacho yatayo ekera tayo saro ekera tayo uchi musacho yenko gendali bono gako bakulinda abana okay igonga musacho yebono tatageti kukirirana na mukungu oyo asengejo maybe echiro wote igule chyo tabo mwegenwa shabona so bonere kabe kalichi kuri ayega tintageti guchi gotamba nande nyakomotebi ngagose no gakorete kende ngagose togende nande tora hunengigwa tintageti ko bori kende tintageti ko bori kende gosteti ko bori kende ayekero na chireka toka seino una kwandora naika aechake birago bya obogoria seino yinko genda ninko manyiwirane so kolengana nenchira nako igure nkiringo musubati ono mungara ngari urenge ndio ekagero musacha gacho kimukike tambukire kiyoko matebi belinde mba umirane anywhere tatageti bono ba umirane bona ngo madenje kuna achirenka ayegenda seino yinko genda ayirana so eliyo yakale so musacha utigara nabana eyon okay abana nabo bako baletamo gose nabo bako gera naendo kubwata nuko ko agokero achikwira nata gose nabara agenda agendrani bono ngika ba bono ozera besi sainego bono tena besi sainego unagwate bana besi sainego baka bono so umukungu atemire ku understanding angeko ero mwako yako moseli agende sobo naende kera ruro na hando achikwirana onyorere ichibuli taranyora ichibu gwikabono udonyorero bosemia lakini mburi akoreire gasi ekiagera ngeri gento kire raisi no musacho manyete na akiri yayere moyo na manyete ngabana basi baikire go sabana oyora barende buya ngina na gocha goikira bono umusacha kweli ameke decision ngabono tari gukirirana na mukae that is kinegento bono gyaje kiachire igetambukiro kende kyao ankwa nento geta ekero nyaza tungeto musacha one of the responsibilities ya moete ne chigo cultivate ndio oko cultivate no ko bring the best out of yani no ko enegianga kwa rosirie gento kiabere kia wetera asekerikera available ndio even to people almost such in a family setting one of the responsibilities no ko ensure ngo cultivate limokae ndio wana ine na kupata vizuri ine nature yaba sachere but that's why ko baraisi musacha korosio monte tukia elinda arorokane buya kumugorere yanga gete tairasima but ukugani ukunko bakororo aso muntu musacho yanchite. Now listen, let me say this. Na mabera Yesu Kristo na basubati bantegerera kego ikirari tuko musacha atari go kuburi kende. There is fire on the mountain. There is fire on the mountain, I'm telling you. Kego ikirase atari go koreke bisha kende. Atari kuburi kende no ene ekere kombo kabisa kiroche kaine iga atari kuburia. Have every reason to worry. Because naturally a man must correct. Nekero musacha ko correct. It means ebinte binge sana because omuntu musacha anchete would want umuntu yabe better for him. Don't take other rudos for him. That's why God was watching about take positively a correction ikurua so musacha se partner yao. Kego ikiranga correction teyo. Umuntu yegento kuboli chibiwa kwa yes. Musacha itaigo critique gento because men we are mechanical. Tari kora bori kene ngebese ugonsa babono ne agento kie kora iga torakora ekio kiraganya bakamambi torakora kire agent. If that connection is not ire ngoda get me
Yawaka jingo. Yako ndote benga sabanaigwa. Musacha onene litosi. Ekingo saba onko egu kengi matai kubuli kende. Igo mo begirete software. Kuna asset 500 jiri mu ni jaruro. Musacha naro se kurekebisha mukungu. No. Na musacha tayo kurekebisha mukungu wa yasube. Irora ngeki wate beki ekyo. Kala irora ngeki. Irora ngeki. Ekyo. Musacha tayo kurekebisha muka yasube. Eita kumukandamiza gosekende no. Kiagera musacha tayo naende uratake kwa mukaya majukumu atanyare. Yes. Igo kurekebisha within a box area obwerete ko baime. Si, neyo kuna kogenda kera lituko tije tageti. Temire tiga bota tageti bato babi. Kwa weto. No. Masikani ndara tageti arete. Tata. Anazalia. Akina ande kero ningiro nyorora kabisha na borarose. Wetu kama gogo. Bono to ganyaro se bon. Oli moino. Taga nyo yarose. Yeah. That's why integro kuma flexibility cover attribute and sana kero chole partner. Unto the flexible or the teachable. Ande nale negesio umuntu gwese mikira lituko na kwemanya. Yes. Na gotaka kugania koba better every yes day. Tutumalize bana. Twende weekend bana. Nyore gazeti yao ya Taifa Leo wemanyia yo mwana yanda manga senchera yo wikira. Gazeti ya The Daily Nation ni wata mangeli tukulia lero. Wadoge outro. Ayo na rairo borito asa magazeti aserito koria rero.